Nganza kwethu asikhandi ziyenzeka. Asizenzi ziyazenzakalela kulo mhlaba esiphila kuwona kule South Africa esiphila kuyona lokufika kumkhonto wesizwe lokufika kokhetho luka 2024. Utshela ke lezi indaba lezi ukhehleleza kamile phela nalokuloya kwakhe. Ayimile inyanga enkulu bathi abantu wenzani na? Wenzani na? Ayakamile bafethu umkhehlelezi ukhehlelezi uyaqhuma uyaphalaza ushona phansi wenza lokho yana lokho. Uloya iANC uthi nje iANC akuphele ngayo ANC ayibhubhe kubuse umkhonto wesizwe usekhathele yena amaxoki ofikile Mbalula no Ramaphosa. Kanti kwethu awumbuke phela ukuthi ke ubethini ukhehlelezi. Ngiyacela iANC uphele ngayo. Nihlala nikwenza kwenzeke. Akwenzeke na kwiANC. Sihluphekile madoda. Sihluphekile akuphele ngeANC. MK iyacela bandla bogogo ovutha akushene imoto zabo kushene izindlu zabo intombi zabo ama-slay queens zingabafuni zibale baqhubeke balale nebodwa beyamadoda balala nebodwa bebe nama-things amadoda. Siyacela njengamanje babhede lokuzane lapho enkantolo le babizwe kuyo yabazi nokuthi ba-reportani ungahambisela abantu nje umqondo kwaza mkhonto kwaza phonto lami kwaza kulate man kwaza MK kwaza MK kwaza kunjani kwaza MK kwaza babhethe kokugcina baphucane ama-mic babona ngathi baphucane ama-mic bethi bayenzi imisebenzi emakhaya bethi bahlaba inkomo kanti bahlaba i-mic bathenga ama-mic esipayi dayisa mic bagwaza MK